Osjećam se kao žena, u stvari sam muško. Možda im je za koku u ruci da goško, duško. Seksualno nemoralan tip naziv je knjige kontroverznog muzičara Milića Vukašinovića. Ljubavne avanture, liječenje od alkoholizma samo su dio ove priče. Milić kaže da je to erotski triler i da je veoma napet. Nastao je u vrijeme njegovog liječenja na klinici na kojoj si rješavao jednog od najvećih poroka svih muzičara – alkohola. Ja nisam imao nikad ideju da pišem knjigu, zato, dok sam pio, dok sam živio tako, to da pomislim da ja sjedim da pišem satima, poludio. Onda kad sam se liječio od periodičnog alkohola na klinici, došao sam do kliničke smrti koliko sam se opijao, onda mi je nekako prošao, moj život kroz glavu, onda sam došao na ideju zašto ja ne bih se napisao. Samim tim što sam znao da neću više piti, jer sam zaista tad. A zašto sam bio na klinici? Zato što posle svakog pijanska teško, ti se zakuneš u rođeno dijete da nećeš piti i čim malo ojačaš, normalno kreneš ponovno. Ja sam namjerno htio da to bude klinika, jer to sad ima težinu, i zaista posle klinike nisam imao, baš obraza nisam imao da se opet krenem da pijem, i onda mi je jako dobro došlo kao terapija da pišem knjigu, i napisao sam s tim što je knjiga 1200 stranica negdje tu, i morao sam je podijeliti u 3 dijela, sad izašao prvi dio. Nije mu bilo lako liječiti se. Sigurno je to jedan od najtežih perioda u njegovom životu. Pa kao prvo, ja nisam onaj hronični alkoholičar. Onda meni nije ništa fizički vezivalo za alkohol. Nego kod mene je to bila odluka. Ja sam kao jako mlad počeo da pijem, da sviram igrak. Tako da mi je to ustao kao način života, mi je bilo to da se pije, a gdje se pije, tu su djevojke, tu je razvrati blud. I zbog toga sam ja... I to kad odlučim, sad ću da pijem, onda recimo pijem 3 dana, kurvam se, i onda kad se to završi, bolujem 7 dana, onda ponovno, tako da sam zaista tipični periodični alkoholist. Seks, droga, rock'n'roll. Sve ovo Miliću nije bilo nepoznato u mladosti. Pa recimo svaka droga, svaki doping samo podražava prirodno stanje. Ali ti ne možeš toliko često da imaš onaj dan kad ti je sve potaman, kad si kad ti kaže haj, kad si nadahnut, kad si... I to radi stimulans. To radi droga, to radi alkohol. S tim što je meni nekako draži, ja sam radio sve, ja sam šmrkao kokain, duvao jointi i pio Jack Daniels. Ali recimo, kad sam ja ostavio, alkohol najbolje, potpaljuje strast. Zato je dobar alkohol. A kad si ti potpaljen strašću, kod tebe radi sve bolje, radi bolje mozak. Samim tim što si ti spreman u svakom trenutku da vodi ljubav, ti si znači u topu, ti si full. Javna je tajna da mnogi na sceni imaju problema sa alkoholom i drogom. Rijetki su oni koji otvoreno govore o tome, a još ređi oni koji se liječe. Kao prvo, ja sam dovoljno talentovan, da mogu da budem ono što ja jesam. Ja sam ostvaren, samo neostvareni ljudi koji se boje za svoju karijeru. Čim si ti nečega plašiš, ti nisi u fullu, ti ne pružaš, svoj maksimum. Ja uvijek pružam svoj maksimum, zato što se ničega ne bojim, a ako ništa preživio sam vjerojatno ovdje u Sarajevu. Priznaje da je kod određenih ljudi njegova knjiga izazvala burne reakcije. Knjiga jeste šokantna i sad ovisi, kakav je koji imao odgoj. Ja znam, recimo, od moje žene brat je rekao da je to užas, da je to sramota, da te knjige treba maltene uništiti. Do ljudi, recimo na Facebooku, na Twitteru, ljudi oduševljeni. Kada bi naš prostor izvozio licemjerstvo, izašli bi iz krize, kaže Milić. Od kada je postao dio show biznisa, tabloide shvata kao dio posla. Ja sam rekao, nek se piše pa taman i dobro. Ja sam svi normima koji su najviše pljevali po me, ja sam rekao, piši da sam proljev, samo mi stavi sliku. A onda publika zna, da li sam ja proljev ili nisam. Za Bregovića kažu da često kraducka, ponajviše od samog sebe. Nedavno su Italijani poludjeli jer su shvatili da je pjesma za koju su ga angažovali snimljena već odavno. Dobio je navodno preko 80.000 eura da napravi himnu za svjetsko prvenstvo u nordijskom skijanju. Ona koju je prezentovao neodoljivo podsjeća na veliki hit u bivšoj zemlji. One svoje pjesme recimo u 3-4 puta ih je prodao. Te nekim Poljakinjama, te nekim Rumunkama, one iste svoje pjesme. Međutim, on nije trebao ovo dobro. Kao što Kustu nije smio da zajebe, s onom pjesmom koja je čisti plagijat u Arizona Dream, pa je čak i platio to jako dobro za plagijat.
A ovdje nije trebao, mislim, to je ipak, mislim, Italija jedna država, mislim, znamo šta je Italija. Ako su mu tu čast ukazali, da on napiše muziku, mislim, za to, to je svjetsko prvenstvo, ali tako? Mislim, onda je zaista trebao da se potrudi, ne da uzima svoje reslove, mislim, pa da to uvaljuje, mislim. Preveo je na italijanski. Ali tu je samo sebe oštetio. Mislim, kao što je posle onog plagijata u Arizona Dreamu više nije dali da radi finsku muziku, pa je onda on izjavio, ja ne znam da radim finsku muziku. Kako kad je živio jako dobro od te finske muzike? Ne, nego, mislim, takva je Evropa. Ona te pusti u svoj jet set, ali ako tako nešto nisko odradiš, onda te samo izbaci. Da svoje pare nije popio, rado bi pomogao mladim bendovima da pronađu svoj put, jer bez medijske podrške, kaže, nema ništa. Tike, tike, dačke, nema više vračke, tike, tike, dačke.